Hello guys, nizere ko mukomeje kumererwa neza muri kumwe nanjye TJP kuri YouTube channel yanyu TJP Media. Muri iyi video ngiye kubereka uburyo butatu ushobora gukoresha kugira ngo telefone yawe ntizongere gushiramo umuriro vuba. Niba telefone yawe itakirambye umuriro, icyo uraza gukora, uraza gukurikira izi steps zose kugeza ndetse urebe iyi video kugeza irangiye kugira ngo hataza kugira ngo akantu na kamwe kagucika ubundi telefone yawe itangire kurambya umuriro. Wasanga waragwiza telefone imazamo umuriro nk'imososi cyangwa se amasaha 12 kugasanga nk'ubu ngubu bisaba ko telefone ikoresha iri ku muriro. Wowe kurikira iyi video kugeza irangiye, kandi nubona byakunze wandike muri comment ko byakunze, nubona byanze nabwo wandike muri comment ko byanze, ushyireho n'ubwoko bwa telefone yawe kugira ngo tuzakore video gutaha dukoreshe settings zijyanye na telefone yawe kugira ngo nawe bikunde, nawe ukore telefone igenda neza. Reka dutangire sasa. Reka tugende noneho. Uraza kujya muri settings nkuko nabwiye, na telefone itagira settings urajya hano searchingira wandikemo settings, uhita ubona app ya settings maze uyikandeho. Numara kuyikandaho uraza guhita umanuka hasi, urabona handitse battery. Urabona bari kunyereka kuri battery, bari kumbwira yuko umuriro wanjye usigajemo iminota 57. Ndaza nkanda hanga kuri battery. Nimara gukanda kuri battery, urabona baraza kunyereka battery usage, banyereke battery saver, banyereke adaptive preferences. Ngewe aho ndaza gukandaza guhita amahanga handitse adaptive preferences. Nimara gukanda handitse adaptive preferences, ugomba making sure ko utu tuntu turi dufunguye, utungu uko ari tubiri. Urabona ko nkungu na dufunze kudufungura azukandeho. Urabona ahangaha kuri adaptive battery, iyi ngiyi no kuvuga ngo ituma telefone yawe idashiramo umuriro vuba. No kuvuga ngo hari igihe ugura telefone igatangira kugenda ishiramo umuriro gake gake, igenda ishiramo umuriro gake bikazageraho ukabona nimba telefone yamazagamo umuriro amasaha 3 ugasanga itangiye kugenda yomazamo amasaha 2, ikazigenda yomazamo amasaha isaha 1. Nimba ukigura telefone ujye ihita ufungura aka kantu ko hasi, aka ko hasi handitse ngo adaptive battery, bizatuma telefone yawe itagenda igabanya umuriro cyangwa se itagabanya battery yawe kuba yagenda umuriro ugumamo igihe kirekire cyane. Sasa ahangaha na hambere ahandi ushobora gukora rero akangaka kabiri nako uhita ugafungura, ariko akangaka ugafungura iyo wacaginze, iyo telefone yawe iri ku muriro. Ibi ngibi bituma battery yawe idapfa iyo ufunguye akangaka telefone yawe iri ku muriro, ariko iyo uyikuye ku muriro uragafunga, kuko n'ubundi utagafunze telefone yawe ishiramo umuriro vuba, ariko iyo wagafunguye ntabwo telefone yawe ishiramo umuriro vuba. Iyo wagafunze wayikuye ku muriro ntabwo ishiramo vuba, ariko iyo uyishyize ku muriro ugashyiraho kugira ngo battery yawe itaza gupfa, ku buryo niyo wafata telefone yawe ukayishyiraho n'amasaha 5 n'amasaha 10 telefone yuzuye nta kintu yawe. Ngira ngo murabizi yuko gucaginga telefone umwanya munini nabyo byica battery. Kwicaginga kabiri ariko gukomeza ugacaginga ntabwo abiri sawa, byica battery. Ngira ngo rero ubu buryo mwamaze kububona, reka ngende bereka n'ibindi bintu byo wagenda ukora kugira ngo telefone yawe ijye imazamo umuriro igihe kinini. Reka ngafunge kubera ko ntabwo ncaginze, ariko aka kagomba kuba gafunguye. Reka dusubire ahangaha inyuma. Dusubire ahangaha inyuma noneho rero, kugira ngo urabona ahangaha handitse battery saver. Ahangaha battery saver byo ni ibintu bisanzwe, ariko ikibazo cyayo iyo itaninze on, no kuvuga ngo hari application nyinshi zidakora. Application nyinshi zirifunga iyo umaze kwitaninga. Ubona bari kugira ngo ukoreshe umuriro muke cyane, ariko igihe uri gukoresha telefone ugomba kuyitaninga off, cyangwa se ugomba gufungura aka kantu igihe utari kuyikoresha cyane, ariko waba ugiye kuyikoresha ukaba wagafunga. No kuvuga ngo ituma hari ama application menshi adakora, kajya akora ari uko yakanzeho. Nimba ari nka notification wakiraga kuri telefone ushobora kutazakira, nimba arizo wakuraga kuri Gmail hagiye utazakira. Nuko nguko bigiye bimeze. Ngira ngo murabona hano izindi settings izo nzaya ngenda mbereka ibyo muzajya mugenda mukora. Wowe kura ibi ngibi mweretse, nubona umuntu ukomeje gushyiramo vuba unyandikire muri comment ubundi mwereke uko tubigenza, cyangwa se wanajoininga WhatsApp group yacu. Uraraba hano muri comment, niyo ipininze bwa mbere, niyo comment uraza kubona bwa mbere. Joininga WhatsApp group bo watubwira telefone ukoresha, ubundi turebe no kuri iyo phone nayo tubakorereho video kugira ngo telefone yawe nikajye ishiramo umuriro vuba. Ndetse no muri video z'ubutanzagenda mbereka ibyo ushobora gukora kugira ngo telefone yawe yihute cyane, ireke kugenda nk'akanyamasyo. Urabona hari telefone usanga urabona nk'iyi ukuntu iri kugenda, ubona ko irimo irihuta, application zose zirakora neza nta kibazo. Rero
hari uburyo bwinshi mba nagiye nkoresha nzajya mbereka muri video zanjye. Ni mukuri subscribe kuri YouTube channel, kandi nimba byakunze wandike muri comment ati byakunze, ariko nimba byanze wandike muri comment ko byanze, ushyiraho n'ubwoko bwa telefone ukoresha kugira ngo nzakore indi video izagufasha. Naho utaha, I love you guys.